Shubor nakaslem jong unong san hima. Hakabede bagajinglet ujor kaseng Heniotrap Integrated Territorial Organization henikasngi ha office ka DC hakabede bagajing keno ya kekenhun bapenya yak tamasa balapenlong bandwai u Ed Sheeran hamadan pulo kalong ka basisya bagi klempan jingbet nakador bashnong gofling habayo banekran bat uba Michael Heck rang bashnong ka gofling ling ba ka phone ula kubur bagani ka company bapenya yak ni ka tamasa ka klempan jingbet nakador bashnong ban penlong yak ni ka tamasa bandwai u Ed Sheeran ula ongru bakador barshnong kalapha daga jingtho shiki border district halor kani henreki khlem yo ya ka jupap urang barshnong ula ongru bagani ka jingle kalong ban penthut eki khna ki badang don hapdeng ka examen bad eki pat ba balet bawan naga jingtheng kali badru ka jingjabo ka bami nakum kini kita masa namar andala kut kador barshnong ka hab ban ba khli Halo, Oui. Pak Fide rang basno jong ka gofling ma. Hỏi. Ate ngai snow ba kiba penyak ya tuka ka jing one right action padi permission na no kla batak nyat ka dai sang. Ini ka jing punya ya ni ka konsort ang ni manta to pulu. Long ki kaman ban sim jing bit na kasinong di kaman ban ni kundu ban konsort kan aban long ban je pembek kan akan ban ta ban punya. Te last time baru ka bulan ka beri nadam lagi kaman ban ni kundu kasinong. Te ketika kan ka poi ki kita ban kan yang kasinong ni la ya tho ka city so speed traffic maka ketika traffic bar ka way ka kalau nodar ka no mi juga tinjaran tinggal tho city so speed traffic la kopi lang EDC bara ka juga poi ai kopi lang yo minister kan ai kopi lang minister pe ki kam respond ka to city ka juir kan de ka ega jumut ng kita ngin tip teman ki kam respond ka ni ban long ni way ni la ra ki committee ng so dom de ka way kan long ba katka konsort ki long baka haba po ka jurisdiction jumi yo ka shinong at least ki ladi ban kan bel kan wan we kan du ka shinong wan shaban le no gi ban be chagan te kan igar kumle ka jumki te ka long ba ki bulldoze kan long kim la ken no ba kim kenya ni ka shinong kan kim buram kan hapor ka jingi ka jumki ka jung imang bungi persya ika no no ngimdai mangi dan yeno ino siliang na ka jumur pagilong tadi ka imlang salang ni dun kam binetrelang kan pagkatakan mo ni buram ni di sini buram ni solution tempat don kamar wan sa sino nya kana ni penbek ko magi ki traffic tum everything ro perkati ya letter la air kin respond kin jubab ita man ta singi ga full speeding on bike ni merin kan ni bro kala block lut on boleh ko menga phone kana samla jong la pa urbut kin ni gila don lang gila ya penbek man ta gila long ba jungir ga ya mi teman-teman ngir bo sino jong ni shong ni up asal shibit la wai ga to ka consort ka iban ja mangingi pejam liam na pinla ba di rasnong la jong la sai mi ko no ji ma ni te buro unta kan la ta tingka kumle ta hanga shimit ni ha mor na kan ka shnong gan mi ha pi ga ga kumle kan to plus ko we no ka han tu jan ba le kon so mi ka dam school din kina school last time yo jong por jong brena dan ki ka wang jabo ka wang bilar ka wang yang tu ibrat ba ai di lai bam tu manoro mla ban biang kan kita kan kami problem dia kan teman long no kim sutu na kalian juga discrimination kim sutu te dinjar problem kami ka jinge ini kisnong dikatakan te la katakan na kalian kisnong tingin mentang ngin kren ni na kalian jungi ka darai belle ilale kan teman solusi de kuwe kan ba kano ka bakile si wani kedua na tuli ka digani ka konsort malhalong asin kita kisnong cuman itu egen berkani ka kata di ka kata ng isnong conflict di ka kata lang yung trabaho naman ni mr pero ng kami yung wasong trabaho kan yung tagan balong ka yung ngir mo nang is lang tagi kiti banyo ay kan si kabalong join kan yung trabaho yung conflict kan magkakata yung application ng di ka tagan ka kami ni ka traffic kami ni traffic so man pati yung kapor kilong exam kilong exam aki put pa te yung lasang konsort ka sound iti ba sa mardan yung mio dem mi to grill na buat ya item yirwa so sili ne ga ko long kan Menno pi pa ya to ka jing tho sa po DC. ye gani nga pa she DC abdan no nga sabat tai pi ga pa mata la sausi ga ne sausi ni san si pa ye ni sti kam reply ga to ga yu ye di sti jong ni mi la pa kan ni la ro tu on la pim shin long la pim juba pim ni kan du ite bi ip ron ting pen kan nim sha ban tung kan li ban tung e hang te tementar ni abu sina jong te sa san ngut tamagi don hi gi bola an bu pa to mustap te gi mla hay manong ba usnong mla man shakri la to mustap do janmin te la shu pai la ni la bu gi bi lo jong te kan tamaka ni kali parking bar ero
long ka sut ni kata kan mong pika kaya yang diberi kan sibit lah poron upaya konsort mong berapa problem kaya national ni ke pilih di pilot ki kan tentu exam tu perlu kata berkawin su long ka jing kalong kawin ka jing ini kalong tagan Beladep kasi bro am ka fin ibi po brain adam ka jing jabo jing kataro tu por pergi lale ka tur lim kwa ban tunjrong lim kwa ban konto kono misu la jang temangi beladep nang tapat isa kren ni nang tagba am bi ba fin tisu bra inu si ini tengah lang tak nang kren menong isu inu si nang isnong tangi ku snong ko ni kundu ta ina inu si wei ta po punya ding tip wei bale ka tur ni tip at least gan wi nong punya bagi di ki sintanya na mono gine mo na fun ki de na kanya ki ang ibn dictate kani bro kali government ibn authority mangi te yeno gin kren initiative ni ai kin reply di ko gin dong along da poi ga jinge again kata ti mi sin ngala la po brain na mata yaganiru kata di siya kan solong kajui kasolong kawan Kemudian kan dia meminta mana berpeniat ketika company itu. Jadi ngam tip berpeniat mana tema kiong ba peniat tak company you ngam tip ke de ngar ngam tip har ke tem main tip company ke sino company itu. Kiong ketika book my show ne kemudian. Oh, yo kadi kata book my show beli pet nanti kapo ka kadi SRGT tu. Bagi don kini SRGT itu kan saya beli. Pengen nong sosial jumi beli di pasar ni berkuah bukan itu. Dilawan ni kendu ingat bro. Ba itu kan lang sa inipin. Naikin nga mangi ko barbar sunong himdan ditibire. Himdan ditibire manababu manta gidan di phone na pena ki ang ginabu ka bar gibu ke yung to ka to parking choice RGT. Ang pamihat kan lang bu sa bar bu sa ka school lang to. Alam bihikay manta ti ang ni dang rat ben kong gi jus ni manta nang biswara gi jus ni wen. Tapi pergi percaya gitu sendiri kan ni kita gerak ni kita berbagi dan gerak dan kong ini drugs ki di buat jing bro minta open minta ke bar si bu kalong dan tu kisah video yang kan do play gitu di no social tu ka kata kan balong tentang kan ni sinong kan no gila le ni tingi sila pa le tingi jaka jong jong ketika SRGT ketika mahap juga jong tahap tang de pilot ka bayar ni temata berkat bi ketu belum konsep tu lalang mas nda tu kasno jong kan no kidon kena boleh belum exam lagi ai kimi pan boleh kila wani kundu kasno boleh ba tim khang ite hang bentang ini kan kata na kasiti na kan committee ni belum meeting ni la de koro jadi kata respond ku swabikin pelong kita isyakan berjuang itu nara ki kwa isyakan pelong itu konsert nim kan misutu kata ka jiwan de konsert sutu ka dan kata ka jiwan de taruzen kono nim keren kata pelong kan boy boleh ko ang pelong hapsar pelong kan sikiti jinda ki migrem ski ki chaboy ki bejaka be bam kata ya ka yeng ki traffic bro hi man ta ka pang stom brim tikna manopor pang hi no ngintip last time pa jumbre na bro ang kumbag yung grong ba dan bapli taman say ka kali ni lajang nang siya bapli labur gi kali jing kipagbaan to ban say kali tin kung kito na rajay kung sa basosi yung kasem ki manawan kikri lo ketika ganti bang pisin kaki imlang salang di bandon understanding ya imlang salang di ban sutu ni bitrang yan kumbang ngintip nakaliang ngintip manawa panian ngintip manawa le tama Nakasinang rukun suara ketip itu nggak terus condition kan, makan kadai ke bapet iki loan ada iki traffic everything iki no kadai kan mun konsorsi bakasinang nganga men step dengan kena bi rong basinang gorfing rong ngata ba mai ta gani ra kumle ka long palat ini kasinang rum pentit ni rong ka pawit na kan